hilindir milindir kur ji bavê bilindtir. Ku em bêjin bajar jî navçe ji bajêr bilindtir gelo kîjan bajarı ev bajar Qoser e. Qoser bi xwe ji Mêrdînê mezintir e û niha jî em mîvanê Qoserê ne û em li gel xwişka Fatma ne. Em ê bi we re goştê sêlê çêbikin û niha em ê dest bi çêkirina goştê sêlê bikin. Goştê sêlê ferqa wê û qeliyê çi ye? Qelî tiştek nakeve. Qelê tiştek nakeviye. Tiştek nakeve. Erê. Sadece mere qelî wanî sor dikir dibi qelî. Goştê sêlê em berzanê sor, îsota, goştê xwe berê çê dikin di qelînin. Erê. Îsotê xwe ayrî di qelînin em dixin nav. Em saliyê jî berzanê xwe sor hûr dikin, em davêjin nav. û em çê dikin goştê me sêlê, goştê Mêrdîn meşhûr ev e. Niha em goştê sêlê çê dikin, taybetiya goştê sêlê ne wek qelî sêlekê firingî û îsota jî dixîne. Îsotê teze dixîne û wisa bi hev re dikele, dipije. Lê tiştek heye divê xoya goştê sêlê mirov di serî de têxîne wisa. Çima em serî de dixîne? Ji bo ya xoya xwe tê de dikişîn lezeta wê daha xweştir dibe. Tama wê xweş e. Erê dawiyê ku mirov Dawiyê xwe mere têxe têxê hindirê wî tamsakî ye. tamsarkî ye. Xoya xwe nagire. Xoya xwe nagire. û tamê jî nadiye. Dervî wî şor dibe hindirê wî bê xwe dimîne. Belê. Îja em pêre dixîne lezeta wê xweştir dibe. Agirê qelîsêlkê gelo gere çawa bi xwişka Fatma? Agirê qelîsêlkê agirê wê wextê pir zêde bi dişewit de ava wê zû ziha dibe goştê wê xav dimîne. Xaw dimîne. Wextê agirê wê hêdî bi bi hemdê xwe çê dibe. Gere mirov tev din jî ne wisa? Erê tev bidin jî carê ji bo ala deqîqakê. Ew me ne neqin? Em serobino bikin ku gişmîna bikele. Şökevdim. İj anha ve av bidi. Av bidi îja de ava xwe de xweşik çê dibe. Ji bo ku mirov goştê selê çêke parî parî piçûk piçûk mirov goş jê nake. Li vira goş wek parçeyê piçûk wek Dedîn ser xwarinê. li ser xwarinê yani mezin mezin çê dibe li vê Dedîn de. ser girara. Saatî kedî wê çê bibe. Bi saat ki mirovê Mere hazır bikin. mirovê hazir bike. û ev goşta jî ê kara ê berxa tê dixweşe. Goştê kara û berxa xweşik e. Goştê kara berxa di sêlê de Xweşiktir e. Peki goştê miya çay min nabe? Dibi qertî wîya. Di sêla de dereng çê dibe. Renk çê dibe. Ê kara berxa zûka çê dibe. Niha xwişka Fatma nizanim li bamê wexta ku zivistan dibû yan jî di demeke demsalekê da ku mangeyek yekî yan jî miyek yekî ku dimir herkes wek alîkarî diçû goştê wî distan. Jêre lazim bûna ne lazim li bawe ji wisa ye? Anha li gund jî bame dîsa wanîne heye dibê wîya qedir pêr çêbû yardımê pêr bikin ji xwe dîsa dewsa wî heywanekî bikire. Ji wek Erê alîkariyê alîkariyê wî dikin ji bo dîsa ji xwe li şûna wî bikire pê gelek te dî çî dibe. yani goş mirov dixwe lê goş xwarina wî jî ji mecburiyet e û ne ji bo ku mirov zikê xêr ke. Feqîr ba zengîn baya herkes li gor qeweta xwe derdikire. Ji bo wê gere mirov herî goştê cîranê bikire ku ew jî karo pê Alîkariya hev dikin. mangeyek de çêleke din bistîne. Bak nakwe ya giz dikirin. Ev tişî ez bawer dikim tenê li bame Kurda heye li her derkê tune ye. Mal her derê tune veya Kurdê me alîkariya hev dikin destê hevdû digirin bi hevdûr xwe û biranê Erê. alîkariya hev dikin pişta hevdû danînin erdê. Yê weqet mirî manga we. Mala apanê wan mirine erê yanî mervê me mirine me anîne. Wala feqîr bûn jî me tanî me digo alîkarî veya. Xwişka Fatma di goştê selê de gelo mere baharat ab kartîne? Goştê sêlê biharat nakevîne. Tu baharat nakevî? Tu biharat nakevî. Wextê biharat têkevê tema wê namîne. Sen bayê namîne. Tema wekî dijê tê tam tê tune.
ev goşt meciş berku goşt berxin xwezayene tama goşt wajı xoşe. Baharat hinki ji bo ku tamê bixapînî yani tama goşt nexweşe ya. Pê ku mirova bixapînî baharatê dixiye ku bîna îsotê jê were, bîna kekîkê jê were, bîna wa jê were pê bîna goşt vedişêrin. Lê me goştê me hewce nakem tiştekî bikin ji ber ku goştê me xweş e. Belê. Temaşevanê hêja niha bi qasî saetekê wê goştê me lê selê bikele û piştî wê em ê firingiyê xwe hûr kin û têxin nava goşt û îsotê xwe na jî têxinê êdî goşt li benda xwarinê ye. Temaşevanê hêja dema ku mirov goştê selê çê dike ji derve bi to awayî mirov rû naxiye. Ne rûnê hişk, ne rûnê zeytê û ne jî rûnekî din. Tenê bi dûvê miyê û bi rûnê xwe ev goşt dikele. Xwişka Fatma wexta hûn li gund bûn we qet nav mav li berxê xwe dikirin? nav li wan dikirin. We çi nav lê dikir? Digo qemer, digo bejik, zaroka navê hevdû xwar lê dikirin. Wek ewlada me re ji wan hez bik wanî ji wan hez dikirin, nav li wan dikirin. Ji xwe Kurd wexta behsa zarokê xwe dikir divê berxikê min ewsa? Divê berxikê min. Divê berxikê min o. Niha jî ji bo ku goştê me weke hev bikele em ê serê goştê xwe bigirin û li benda kelandina wî bimînin. Temaşevanê hêja niha jî em ê îsotê xwe hûr kin, berî ku em îsotê xwe hûr kin em ê dendikê wa derxin û pişta em ê wana hûr kin, pişta jî em ê firingiyê xwe na jê kin û tevê goştê selê kin. Awanî bike ji bo destê te zêde tîj nebin. Em îsotê xwe mezin jê dikin yani pir piçûk jê nakin ji bo ku di nava goştê selê de winda nebe em piçûk piçûk jê dikin. Kirême biçî ko bûne. Temaşevanê hêja me îsotê xwe di nava goştê xwe da sor kirin, niha jî dor hat dora firingiya, firingiyê xwe jî em ê têxin nava goşt ku firingiyê me bi goşt ra keriya êdî xwarina me amade ye. Niha jî em ê firingiyê xwe têxin navê. Tamam. Temaşevanê hêja niha li hêlekê goştê selê dikele, li hêlekê jî em amadekariyê meyîrê dikin. Meyîr çîroka me hemû Kurdan e, çîroka hemû Kurdistanê. Meyîr li her dera Kurdistanê tê kelandin û li her heremekê jî navekî wê heye. Li vê dera mehîr tê gotin, li heremeke din germî tê gotin. Û
همو جوره میجی نیزی هون لهنک دران پیوازش دخنه لهنک دران پیواز نخنه تنی به دانو ماست چکرن انها جبر کم لقوسر نه ام لگور قوسر و مهیر چه دکن چیه مبری مدان خو مکلاند نادال مکلیه و پشرا ام ماست خو تخنه هر وها ام هیکا خو تخنه جبو چم هیکی دخنه مش خوش کا فاطمه بپرسن کرم که هيك ماسته پز مره هيك ناخي ناقص ماست پس مرا هیکی هيك ناخی ناخي اری ماسته چلکا وقتی هيك نخي پدقص اویاو کاوا جر چه دبه اری او حیوان هیوانه چاوا وی داوین ماسته اری دکن اف جوانیه هیک جی هیوانه میری میره ا ماسته چلکی ماست چلکی بله همیشه انا هيك خو بشكينن نام هیکا خو بشکینه هوا ما هيك جكنان ام بشك ام هیکا خويا خو تخني خویا خو تخنه و تفدن ام تبدن کرم که İzami avani kişi hoşluk tevdedin. Avani em dixina mastê xwe û îja mastê xwe pê tevdedin. تماشاوان هجا نها می بروش خو بدن سر آگر و ام دانه خو تخنه و ام دیسا ماست خو تخنه و ادیل برنا کناندن ایبن لیا هری مهم پونگ کنکه و میر ناب میر میر ناب میر دوی پونگ تیده هبا پونگ پارچه ای که میره نها می بروش خو بدن سر آگر و پشت ام دانه خو بدن سر ام ایجا دهنی خو تخنه کرم که ام دانه خو تخنه داینه بیاده ام ماسته خو تخنه نه جمع ماست خو تخنه انا برزخم تشنا ها وان هنروح ببلي دبا لا بجمع تخنه تمام تماشاوان هجا دما کمروف گو مهیر دوی ماستو هیکو دان تبل هف بکله تن امرو ماست دما برا سر دان دا او ناب مهیر او دو تشتکیدن یعنی او دو مهیر دروین مهیر وکو نا هنجی دبینن لسر ایزنگا لسر آگر مروف کو ماست تاوی دان کلاند او چاق دبه مهیر شکا فاطمه مهیر دوی چند دقیقه بکله؟ دنی ساعته دوی بکله بکل هاتو پیوژی چند کلی وا خوشک لی دکبن و مرا ایجاداتینه و کل هاته؟ zaten dehne me bere keliyayı بله çen kelciliğe dikevin tamamen bu keliye hoş dibi دیام وقتا دکلان دانجی به ماست را دکلان دان بری ندکلان تفری هف تفری ماست دکلان ما تفدا اوسا لبرد ساکنی دان دهندری ماست دکلیا bere maste pez bu ماست پز بو اری ne maste ev masta اف ماستا کو مرو دان لبنده بسکن از دیمه بو خصه نوسا ere bu kusu ناجه می پونگا خو تخنه و پونگ دوی تفی ماست بکله کو تما خو بدیه تماشاوان هجا مهیر دما کو مرو ل باجر دیگه وک سلته وک پیخوارنی که مرو راتینه لیل گوندا مهیر خوارنا سرکی یعنی جارا مرو ایسوت خل سوردکه او لبرج مهیر که دخو اف شیوا مرای آنجی فراوینا مرای نتنه پیخوارنی خوارنا بنگهینه مهیر جبوم چیرو کاوی گلک درجه دما کو هین جیران نه هاتو بگون دیمه هشته دودیا دا هات گوندیمه بریوی اف دولابا جمده تو نبو دما کو دولابا جمده تو نبوش مهیرجی گرم نای خوارن دوی سار بو دیامه سیتلا مهیر دادا دستمه و ام دوچون کانیه به ساعتان منی بری فتار منی تفدانا کو جبو کو بجمده و پشتی کو ایدی مهیرا me sar bu ne cemedi sardı bu jiber ku da aveda sardı bu pişti ku meyra me sar bu me edi dani mali hatta mali ji re dur bu kaniya me piçeki jmale dur bu
دیسا جمدی حبک خوش جمدی و مدانی دیگیان فتاری همه به فتاری را به مله را بازانا مله را ایجا مدست به خوارنا مهیرا خود کرد مهیر لهر هرمی که باوای که تی کلاندن لسمسوری جی پیوازا درون دا سور دکن و داویا پشتی که مهیر قدیا پیوازا برا سر مهیره ددن و او جی جوری که دن مهیره لی بپرانی لآمده لمردین لروحای وک هفته کلاندن و دحمیه دا جی پونگ هیه خوشکا فاطمه مهیر هون مهیدا چند جارا دکلینن؟ ام زبستانی مه yani carık ducar am çedikin hama havini am hafte carık do çedikin. Mehir jber ku havini germe am daxil dolabı cemde dukhun. Havini am beter çedikin. Havini ma dolabı qutnabın. Beli. Vakta zarokatiya ve de çağı bu. Disa ani usa dahat kelandın. Disa dahat kelandın. Dolaba cemedandın etin ne bu. Çedikirin zembil habun. Eri. دخصنا بن زنبيل دخصنا سرج بو حيوان نرني كيزك نكبني تش نكبني ما داداني حوشي چوا دكر ما داتاني هندرا بري خانيه كلبيج بو اغ بو هينك بو انا هاكيش بو نبتون ساعاتك تشتت خراد بن نوسا گرما ويجي زيده گرم سرما ويجي زيده زرم قند وباجار جنوا كبدو بو قند هينك بو قشنكاي بو آبها بو گرما و درا ده betir. اینها گرما بتونی داده عنیا مرا مروف دشوته. ام تدشوته نه جيران ميران قليم ابي مرات هندرد تحمل ناكه. تحمل ناكه. و جبر ویجی وقتا که مروف لگون بود تمام میریجی خوشتر بود. تمام میریجی بهتر خوش بود. لیتشته کی دنج هی وقتا که لسر ایزنگا دکله تمایی خوشه. سرتفیکی هر تشت سرتفیکی چک لذتاوی زیدیه. زیدیه. نوک سرتوپه. نوک سرتوپه. سرتوپ تشت عم تتنیه. بالا مکشا وقتا که ما بری کن بروش آخو بدن سر و دویا هنگ دترجان تیداج بو چه وقت دترجان تیدا؟ معجومه فراغه تیدا بو درمان فراغیه. درمان فراغه تیدا؟ چما تیدا؟ اما تیدا ام بروش خود بن هندر دیجا وقتی دورا وان رج به هندر گیزی عدم دبن. امی جا هر دخن سرتفیکی ام درمان فراغه تیدن و ام در کبنیک پی دخن سپی دبن. پاکش دبن. بری چوا دکره؟ آریا بر تفیکی. آبله دکرن وقت پلولی و دورا بروش خود دان دششتن وقت درمان دیسا سپی دبو دورا وان. بخوالی امروز تیدا؟ بخوالی تیدا. و خوالیج پشتی کو خارنا مکلیا تا دیسا وقت گوت مروف پاچک تیده دا پاکش دبو. پاکش دبو دششتن سپی دبو. نهاجی به دترجان ویان چه دیگر؟ نهاجی درمان فراغایی. بنابراین دار لیکت در حال سزغیجی لیکت سپی دبو. دما مروف چیکی وقت هوجی دبینن؟ کوه کر پاکش دبو سپید بینن. بله. طبیعت الهف خستایم. از تفدن کام گوشت بنیر بنی نگره؟ نه بنی نگره ده آگریه میپرنکریه. گوشت مجی نها لسر آگر دکله هندک مای بکله. آره و آوجی هندک مایه. تماشاوان هجار نهاجی جبو که ام عجین چکن لودرا آماده نه و که هنجید بینن زاروک جی لودرا نه مشتری عجین گلک زیده نه نوک خوارن دنانه جبو ویجی نها ام فرقا ویو چی کفته جرب بیجن لسمسوری جرد بین دانچیک فرقا وی چی گلو نها هم چه معظمه بکارتینن ام جا خوشکا فاطمه بپرسن فرقا عجین و
چیه؟ فرقا عجينة وتشي كفتة جهفدو هي عجينة ام بيفازي ام بيفازي دخني وجنيجي وصالشا إيسوتي وأباب عجانة ام دخني تشي كفتة ام سيلي دخني وام قوشتي خوان دخني قوشت دخني، صالشا إيسوتي ام دخني ام بيفازي وان ناخني پیوازه ناخنی ام ناخني جوقتي سيركتي فرقا تشي كفتة داقيش دبه تمام دو هر طعمه بدو هره بله جوي هاوي طعمه تشي كفتة وعجينة فرقاوي هي اینها ام بپرسین گلو کا چه malzeme بکارتین وانا یک بیک ام بیجن أبيا سندكي عجينة مخستية خويا خو مخستية أبا إصوتا مخستية أبا بعجانا كيجنيش أزي و بيفازا بيفاز. خوجي رندا بكم أمي تخن ام پیوازه خو نه رندوق نو دست أمي بکن دست بكن أمي إجرا تشيكن چی کوفته تمامی به که به دستا تستراندن آب ناکویه اوان آب دکویه یا آب ناکویه دکویه. اویا آب که او چی فرق دنا عجینه و چی کوفته ولا خويا ما تعمل كر خویا میره باش بو متام کر آوا ایسوت همه رنگ خدایه یا به تمامی سور کر با آوا فرنگی او قصور نابه نا أبا فرنجيا أبا إصوتي خوشك صور آوا ایسوت رنگی و همه در دخل طعمه أبا فرنجيا عم دخني حبك طعمه يدك هذي ایسوت ویچی ایسوت مالی نوس آوا فرنگی عم دكرن إصوتا دكرن دکرن وعم تشيدكن سندستي خوا او نا کرینه لا كرني طعمه ينخوش یا بالجان سور او یاوه بعجان یا الصور ام حاضر ذكرن حاضر دیگر اما افا يصوتي ام شيدك آوا ایسوت اون چا شید کن افا يصوت ام يصوتي خو تنن ام فلقه دكن أري. زريوان در دخن وام را دخن روكي ورد قرمچن واجا طاليه ام الماكينه دخن ماكينه افا يصوتي هي اری ام لي دخينن ام داتنن برتاوي روكي دروجا زهاد به ام حبك خوی دخنه زيتا خو لي دكن زيتي و أري. وخويا خو وام دخن دا بوكي خو دو سالا جبي می تشتك بيناي خویاوی گره بچکی زده بنوسا خويا بيشكي هبش بو خرانه به هاوي جبو خرانه مسابقه به. گرما برا پر نه انی اف تعریف هاتو بیجی لحاتا یجی به همه رنگی بو ایسوت خو فاقله دکه لسر خانی بچکی آوا و دچکه و پشرا و یا وانا جبو زوكا دهیرن زهابي بالبرتابي برنمين لیل بامه و ساناک البامه ایسوت دهیرن ایسوت خاف دهیرن و البرت عوی دیلن او آوایی باوای زهاد به و پشرا ایدی دو سالچه دبا آوا يما فرنگیه أموري. آوا ایسوتا امواني تشدك هم باش شیدکن اف باشتره جبر کو وقتا کو روم بل سر خانیا میش دکویه گمار دکویه درجي دبوان ترشی دبه بوی آوای باشتره بره هونی صوتی خوش دکن و دهیره ام ابان زهادكن بله او گرک باشتره تماشاوان هجا عجینا مل بر چیکرنه جیرو شون دا برا کسک نبیجو کو ام نزان عجینی چیکن جبر کو خوشکا فاطمه وکو وجی دیت با آوای کی گل خوش عجینا ما چیکر و نها و به آماده کرن و ام به هفرا بخون تماشاوان هجا عجینا ملبر آماده کرنی ایدی سوارا من نرم بو نهاجی امی قیمه خود تخناف قیمه من نه قیمه ماکینه المال هاتی آماده کرن و نام قیمه خود تخناف سوارا خو و پشتی کو اوجی ما تیر ستراند نرم بو ایدی آماده کریه پشتی کو آماده بو امی تخن تیفکی خونا و امی باغدانوسا خو بسر ورکن آماده ایدی
دست تصابو خشکا فاطمه ساعت بجواره در کوپه نیشه نها اجنا مجی آماده ما اجنا خو گرکی چیکر و ما بغدانو ساخوجی بسر رشات و نها جبو خوارنی آماده امو زاروکا به هفرا امی اجنا خو بخون نوشی جان به تماشاوان ایجا خوارنامه آماده بو وک حسین عمری دگو ورن سیوا ام جی دوین ورن خوارنی مپر خوشن نها خوارنی مچه آماده بون گوشت سیلی آماده بو اجینامه آماده بو و مهیر آماده بو مهیر که سر ساله که من نخوار بو اوانا ما بخوشکا فاطمه را به هفر آماده کرد و لگل ویجی وک دیاری جمعه کتلک هاتن او جی آماده وکیدن چه لازمه؟ وکیدن تنی ساعت جان لازمه. جبو هر کسی نوشی جان با. حتی برنامه کردن بمینن دو خشیه دا.